Dame i gospodo, eto, svedoci smo po ko zna koji put jedne poprilično apsurdne situacije. Da danas sedimo, reklo bi se, u skupštinskim klupama, a da poslanici koji bezmalo mesecima, a možda i godinama ne dolaze na sednice, jesu u stalnom radnom odnosu u Skupštini AP Vojvodine, a poslanici koji su redovni i revnosni nisu u stalnom radnom odnosu. Ali to je već stvar odnosa prema žutima i prema poslanicima koji rade svoj posao. Da bismo bili potpuno iskreni i vratili se ne baš tako daleko unazad, moramo da se vratimo i na ekspoze gospodina Igora Mirovića. Ako se setite svojevremeno kada je on iznosio ekspoze i kada sam i ja kao poslanik iznosio svoje mišljenje o određenim sekretarima, pa u posebnom kontekstu stavio i sekretara Vladimira Bateza, onda je on zdušno branio taj sekretarijat i obećao najveću moguću podršku. Danas smo bezmalo ipak svedoci da to i nije tako. Sekretarijat koji inače ima najveću realizaciju od svih sekretarijata u proseku je u stvari suočen sa istinom da je ta realizacija najveća, iako je vrlo mala u prvih 6 meseci, ali je suočen sa tim da u suštini ima i vrlo malo sredstava. Na sve to kada dodamo te kapitalne projekte koje je najavljivao Igor Mirović, pa jedan od njih je stavljao u prvi plan, a to je izgradnja sportsko-rekreativnog centra na Letenci. Danas smo svedoci, a time ćemo se i baviti i rebalansom budžeta i kroz moje poslaničko pitanje, da je taj projekat praktično ukinut. Ja sam dobio i odgovor na prethodno pitanje gde je Igor Mirović meni odgovorio da jednostavno sredstava nema za taj projekat. Pa se onda čudimo kada posmatramo neutrošena sredstva od strane Uprave za kapitalna ulaganja koje su opredeljeni projekti poput projekta realizacije regionalnog, odnosno sportsko-rekreativnog centra na Letenci, da se čudimo u stvari zašto taj projekat se ne realizuje. Da bismo mogli da pričamo o različitim kapitalnim projektima, a neko je tu spominjao i kapitalni projekat za građane Subotice, a to je izgradnja, odnosno završetak izgradnje novog objekta zgradne Narodnog pozorišta u Subotici. Moramo da budemo iskreni i da kažemo da baš to i nije kapitalni projekat za građane Subotice. Za građane Subotice postoje mnogo bitniji projekti poput izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukture poput kanalizacione infrastrukture, jer svedoci smo samo ove godine u 2 navrata da je nemerljiva šteta naneta samoj Subotici i građanima Subotice, jer je bilo ogromne poplave, znači elementarna nepogoda. Niko neće da iznese, na primer, od strane gradske vlasti u Subotici koja je to direktna ili indirektna šteta. Ima tu još niz projekata poput akvaparka na Paliću, o čijem problemu sam se bavio i prethodnih sednica i, na primjer, taj projekat ja, koliko sam upoznat, a pitam predsednika vlade Igora Mirovića zašto se ne realizuje i dalje taj projekat i da li će biti realizovan u tom nekom roku koji su oni postavili kao za cilj. Ono što jeste zaista čudno, to je po meni najbitniji sekretarijat ove vlade posle sekretarijata za poljoprivredu, a to je sekretarijat za privredu i turizam. Zašto je realizacija samo 16%? Zašto je namenjeno vrlo malo sredstava za isti? I zašto je rebalansom predviđeno 0 dodatnih sredstava za isti? Kada smo pre ove godine imali strateški plan razvoja turizma na teritoriji AP Vojvodine, gde su bila puna usta i Igoru Miroviću i gospodinu Đokoviću tog istog strateškog plana, kada vidimo, a mi smo najavljivali da ne treba se hvatati u koštac sa projektima koji su realno nemoguće realizovati. Objasnili smo zašto je to tako, a danas smo i svedoci da je to i u praksi zaista tako. Zahvaljujem. Hvala.